kamat. Umen sim bakui ulong unong hikai pat utolong jong kejing duai. Umen sim bakui ulong unong hikai jong kejing duai pat utolong jong kejing duai. Naka kenika kot Bible ba lasim naka siti jong Paulus apostol sa kinong Rom kinong prar arpun riu. Lese kiba kan maulandet akani klaban kan maulandet laban onglandet akani. Umen sim o Christian lem yangi ha kejing telot jengi. Namar ngimtip kumno banduai kumbangi day. Henry umen sim daladehi ukerpat nakabanta jengi da kejing ud kiba omlak batai. Naka siti sa kinong Rom kalong baprar kul arpun riu. Umen sim bakui balong unong pentrei ya ki kam jong blei ulong unong hikai padu kenrat jong kejing tuai. Ngau biasa sin umen sim bakui unong pentrei ya ki kam jong blei ulong unong hikai padu kenrat jong kejing tuai. Teng-tengi ong ngimnang banduai kumno banduai. Hendai umen sim bakui udai mau uban pentrei ya ki kam kejong blei. But nalor kata ulong unong hikai padu kenrat jong kejing duai. Te uhikai mau yangi banduai. Uduai hangi sya ublei ukpa. Padu ulong unong hikai kumno pengin duai. But ulong rukatolong jong kejing duai. Ini kejing batai ngisim naka Catechism of the Catholic Church nomor lenika paragraf ke by news pak sapuai. Pada ka paragraf arajar andrus pak sanpu ar ka kerian kumne athok kumne. Umen simo kui ulong ka baim keper kersoi sya kejing bom jukut. Ha kada unut kepaduai. Kami sisir umen simo kui ulong ka baim keper kersoi sya kejing bom jukut. Ha kada unut kepaduai. Tekabumut nekong ngidi banlong kipaduai. Ni haban persyang kumno panduai. Kumba ka ong ka Teresa jong ka Lisa ka ong kumno